Leisha tangku now being to psychorally, the talk with Sorinthan Haorei, welcome Salishitale, Ning Shin to Natam Gida, support Samilga, view Samijing the Clewang Aja, special episode Katarili Itumna. Kanalakai, Kala interesting Salakaya, topic Aka, Kangali Shitra, Aja Itumna, Autonomous District Council, Humoramli, Jan Pai Salishit Kavaisara, Itumna Taigizia, ADC we election he, Masalak Laksang, ka delay Saraire. 2015 le election salaga 2020 liku kaina ka sugar extend salui laga juena ara ADC election masala le re tum tong na theiser le kala Manipur government na la election is saura jilaga sala mangwa ture delimitation sa le gi paulo shai ka thala kala ji official pau hi la ka ji la malai thu gi da itum chung ka pung pala kai na le de ADC hi itum le government of India constitution we azingli mi ga ya shuna ka saw gi da itumle election masala later hi constitutional rights deprive salaga pom da reality in ari juwaina itum pung naw pingwe mushun kuchung ka sashiman mi de lay government ningma sangamiga itum yaruna ningma ka sanga itum ka thana pingna ningma sangamiga itum maisa aina chanpai sak vaisa sa kala election hi mak sawi wang itum ka sa de lay election hi sakwa alung le khim mai preparation lai lai election hi masaka ka thara kala hiwa alung la ka tham mai lai lik la ji ituma cha mai sa aina chan pai sak pai sara ji itum matha mai da min mai da nga je khawai wang da aja show hile special sala ka ya guest ka thumna rangru mi de lai itum sai korona atum ni welcome sami say in avoli introduce sami ke remikap da iwi anglem chom ni pam da klewan ita da introduce sa au ke kuira lm Thanmi Shimray Chahong Kuno Wenane, I hear Areri senior social activist Aksada Lady, former president of Tangkul Miang Lalongne, Galaka Kenya Sada Queer RS Ngaranchui, I hear former ADC member, Kala convener of Ex-ADC members forum Manipur, and a pay Wenane, Galaka Katumasada Queer Wortam Azyamah, I hear advocate ne, former president of Tangkul Katam Lalong in Falkala. ADC election we intending candidate akane at nishigatumna show hilirazang mi wang chung ka ningshi na tung atam ka sak chung ka le salala yaruina taikang yiji hei pai me kwai kala itumi public opinion tha me de le kwai wang da na tum razang wang chung ka ningshi ring pai aje shi tumui ishi mati we chan pai hiu manga ina ishi tangko society le information ni awareness tha me card le ra kala itumui concerned authorities concerned person ping la saran waran je salaga itumui mushunji samphang ra ge ke han shi sang chung khalei de le jena remakeup da ishi chan pai hi charwa pai me khwai ina kuira rs Ngaranchui ai ne reoge hiwang le ana convener sad le ishi ex-ADC member forum Manipur we kala achon thang cham hi ishi home minister lila kala Law and Justice Minister Kiran Rijiju la sampang ga tum od mangalak chungka khui le jena chiling sun laga itumwe ADC election hi masala leida klei delay sala ka leida klei hi wi impact hi ga thar le hi consequence ga thar khima mera shok pai de le kala hi da election masala leida klei q1 kleyang ji hi remakeup da hina issue wi background wi introduction sada how phogo se chen na atam shuga ka khui mi ra humor amle ni share da Sorinthan Hikta Janpai Sarum Kawai Dam Kamiwang Indigenous Hills Network Li and Iwi Ringapa Ningasi Chonka Bungsok Tele Ari Nan Hang Kai Maram Jiling Sun Laga the Hita Dangawe Matalayana Ari ADC election Masala Laidakli Kazi Itum Kafuna Wanga Itum Mashun Sashiman mi the leg is he tada. Not a day and hang by. India he democracy country ne. Democracy country akang salaga. Democratical process. Suspend sakai. Kazi he. Mirin with Ochan Lina create the later the Sitsangina. Kazi Maram Kika Malela. Itumli. Local self government the later clear. ADC election ni government ni da masala delay sami gai ji di taraka lahang bai ka matalangina mass participation in politics kaji hi itu mai grassroots level we political institution na sa
yerina politics li participate sa dak li ji MLA mang lim ning ni hili la le dak lin ka hi election masal hida da hai mi khai idran itum political rights la deprive sa dak lin ena karman na hida da intentionally delay ka sa ga ji hi ai maram ai da aka da yet yet wa la ka bom da le aru chang ba ka you opinion an hang lo je ka whatever may be the process delimitation la pai district ka thar la pai ka cham la pai election le ki ka mari ma le mane maram ba election ji as it is schedule ji chat ki ji nei process ya da na awi khang ja je na chat ki ji nei process si da awi song ja ji chat ki ji nei hi da le yaw ga da ex-ADC members forum na HAC chairman li approach ai hil itumwe tribal minister li hangi governor li la approach ai even chief minister li la hangi ka kika response mak le wang ma forum hi dili kai dili wala ga situation ni hida da le au da ka phung naw li hida da minam da khle ga chang hia le da khle ye thumwi ka phungwi minganing phing hinala kika voice masa khmi da le au da sender ga thana bing hili a price mak sam sa pai mra ja da mai o minister li sam phange mathala khaya tada ningsang la ga nang nai ithumwi memorandum jila ningsang la ga na pai hi sa phlong gi jin hi ka hi masa pai lak mra dang han ga ba mai we hap ka tain nang da ba manipur government le tha da na hang khang ji ja hang da le re ka je January 6 li mong rang la ga date 2 alang the cabinet pam la ga delimitation with the election sara the decision ma ka ku ji chili maram le da phning ina ka ji ada ka ji ka tha akhawi ada protection election hi delay sa khwai government we policy layout ga ji thumning mong ei marama process sa takle ki ga tong hina election li delay ki ka musa bai ne khang yi la mang yi mane politically ethical ma ka sa wi asat abat ne delimitation hi officially ki ka process le da mu khui mane why because assembly li enactment ma le mane ina hang khai ba kala arui district thara district taruk ta sang naw dak le hina maram hi chalak khai mang sa mane ta de thumli minam ga da mi khnam na ta khui ka je district khani ga thum na la autonomous district council la khang sa bai ga ji hi I thumwi ego ya jinglim thalain ka pi mi ai da le ara district ka thar shwai re jan hilang rum da sap sung ra ga ji wa rai na sa da le hi ada dile sa khai we dek tis ka sa ni ga je process ka tong a jile lo phol av khani ni da le sa sho ni complain sa khai ji ba ji hai mi ji we protect na da dile ka sa ni da di thumli full ka sa ni da kuire tam hi dran ADC makhle jaina mai teu la pai hak la pai thada marana thada 6 schedule la makhni 5th schedule la makhni grani nei deina function sala la ADC aka khani si khle idran it's a chawe commitment khle ju alungli yeruli ka thada otram nga thirang la jang ga ji is a jawi ningli le ro kaw da ka teu la pai ka hak la pai ADC le atamli yeri service la pai khongnai ram nauli la pai even development we sector li la pai traka chon de le ji ba ji ta da hangai iwa aji mai ichumui minganing MLA bing le de le
honorable MLAs like certainly itumui population kala area hin la hak na oda khangtei apamoi thada pasung chawda la musami ramne ka ADC gleitran yeruena ADC binya direct contact la le ba hawda sa khangai hang khangai ka tong ajula free frank sala en hang ba hawda accessible site at anytime khakhanang ka zala pai ka chi ka sal la pai any emergency we problem now la pai yeruina tarkar ka sa atam jili thada laisa shone ji thada hangai ka ji hi thada itumli government policy a khaina socially itumi divided house in haimi khaina arila si thalaga blame game gareu laga delay salaga ada election ni masalu ni ga ga jiwi arai na la ta hai mi la ga hai da kle ji itum ka phung naw bingli mi khanam suruk tra kha jang da le ji hangai ka la hi itumui yang sangran MLA honorable MLA sping na mathalai na yang sang mi ni ga je ha mai ra ka la hi da ba sum mau ni je itum bong ta khali se shawre development sector la pai economy la pai itum we khangte politically itum li suppress sa ta khli maram chang hai ne yele da ji shumai kha da ni share aka ADC election masala leida kle ye itum lik chung ga shek sak de lei ka lei thum we future da ga shek shek pa pong lak chung ga lei lei ji yes realistically chung ga hang mi khai chuwang ning she kala how minister li wa sam phang chu update mi khai chuwang ning share in ga khni sa da kui Wortam ni hing han ngai as an advocate itum we area sa da ADC hi la ain we azingli itum ni khmi sa article 371C in a ruda khang sal ka rakta ne ari election masala leida kle hi itum we rights infringe sa da kle ne da khye hi we impact hi kalika election hi masa ka wa or kala election Haorei queer Ngaranchui na hang da election masala leida kleina hiwi consequences ka da ra paili kala no we governing thai ko khuile Haorei government hi BJP na majority ena coalition en le khlaiwa ka election ni samrau ki ka mas hamrau li ka jiula update la tiong mai khala khwingai infali pamau party lang rumau kala ko shok jangje information ji ka thada update hi sam phangli klyang ji yaru likha share sang sangai atam kha khuimilo recap the ili hi tha tam ni atam ji kha khmi bang ning simi de le ari isi oza nang handag le jili in a recap the hiwi election hiwi mag sa hiwi maramaina sa chigi da le ba no itum wi khya shi ba ya oza Ngaranchui ana third zain hang mere he election he mag sa ji tharan economically sa jre politically itum education ni ka tong sa chi ji ni ka khyu wang na ji itum hi ra sa jre gle ji ba no itum mi ko mo hi financial hi ma le ya ka ba akhala ma sa ba ni ra athang la issue oja na hangai ri in hang lu shi da koi itum hi MLA ping ni ba athumli atam khui da kala athumli kharchan sa ki sakla kai ke ja population la chungau atam apam la ma charar tu chi wang na sakla ke kha ithum ADC bing hi liba frank sala kai na time to time ithum masam phang sa even phone call in la o akha khan la paila kai na ithum kharchan sa khui la ka pha ka shi jing san khui la ithum positive ji la sa khui shabe chi wang na ithum ADC election hi ma sal le dak le hi ina akhang rom sang hai man candidate bimang ni sa ga ba jim ning la itum ko tong mi phu ko tong ni sa da ga le ni hi da wa shu mau si ji ba itum hi thang ga ma thang ga economic crisis la ra so pai ka khane point sa da a zu khwang na ADC election hi ma sa pai la le yaw ka la ka da zat le ke ji point pa na ba a zu ADC election hi ma sa ra le da le hi recap sa da recap da itum wi hills ping wi elected MLAs, honorable MLAs being winning for
rekap to ji hi ya really hangai maram khwang na ji ka ka dharan athumna hiwi maram li ring sit ina motuera khari chenang so the rather election campaign li motuida khai atswa kali bao si itum ya really phapta ki ni ina phningong nge ya really phningong de le October 13 2021 li stage li elected members are kana itum machine he the motuida khai atsu key responsibility le jila state government ni atwa athum wi ka so he chatale atsu mahila gina state we assembly pam dale khipana hi question raise side elected members being assembly pam dale li jiwang na recap the athum wi ko soji atsu election musa la pam dale hi li recap the ko soji elected MLAs athum MPs being wina khara ni ji hangai second point hi thada chatale laka ithum CSO being kisasa so na wai kana ithum kharjan sa krumli hangai hi intending candidate being kisasa leji intending candidate being hi jing ga vote khomra ga yaru le khang jon mi zat ga khisa lo ji leji first question you question ba ka answer ba na ba CSO being na thang khani da la hi voice musara la nde itum na thegi ba na atang mai la ga no songai gi sang ga te tangkul shin lo atum da ping pang la ga sa zat da le hi really appreciate atum wi 사득을 이 다들 사기네 그래 왜는 이 다시 집어 이 동무히바 엘렉션이 사가이르 그 그네림 큐방에는 세소스빙나 2020리 이 동무이 employment recruitment 딜리 마사바임르 젤 아츠버 사이가 보모 키래요 키 히든 에젠다 레이레지 히 야루 이거 또는라 짱짱의 question 히레 상승하이 정가 봐 그 그네리 애좀 기사리 규방은 히히히 제가 백사오 아츠버 기사리 리지 그 사이가 비범들래 히버 intending candidate 빙리 blame 사바임니 CSOs 빙 마타일라이나 아톰의 spearhead 살을 사기니 질리 이툼러 명 성물어 지민닝러 그 이tum러 백본 아가사데 이툼 support 그 사다 가사이 야루일러 intending candidate 빙러 그 똥어성러 히 이툼 무슨 히 머르쿠이 바이 사기지니 규방은 소이덕을 point first 크레바 히 MLA 빙위 hills we MLAs being ne ka khane li CSO being zena athumli la hi itmui voice si mathalang phapta khang sakhi tagar sai the ikhui okay ni sila kai okay ni share Q1 election hi delay sa ogla gi hi misaina kuira Wortam na hangmer ina jila khang na han chanau ge in your opinion no ka phningli election hi hirang ga delay sa rai ra ka arui hi achkum for example let's say achkum half of the year election ni samrauli kom samrauli do no thei kwili ning sheri aru je athang question jili ina kham lai khang ram sangau ge hiwan election him sangai thukla ji ka first point I thumi fund hi tai dag li hi state government na chijin dag li right ka khane li I thumi job akha development ung dag li scheme akha la ADC ping hi elect sa ya kha I thumi ya ro gi ni ADC ping ling her ta gi ni ju wang na elected MLAs ping na khwi ga 사득린 아tumno commonly vama samni jil bai ka constitutionally practically itum theidak le ni jidla itumli jida da bluff na sa bai gi ni jangka ba ka atumno fun hi divert sa laga shi jinda kwana ka plus atong tang le itum theide ADC we he hell employment ta ka sogai re jila jili ADC election ma sa du de yaruina election ma sa rang ga hi rikut ma sa bai mara ka ji wo sa ka lam le ni itum hi yaru when jim lane ni CSOs being when lane elected MLAs being when ki galam lane ji thau the ji ka tha profit ji ka tha development ung dag le hi athum da duksang le leu da okay hills MLAs being hi election him sa kai ji point aga kala election hi I wi ga thai li ba athang le issue kya sik pa o jan la hangai re saro ji ga ki ka problem le ni financially ki ga problem le ni or security problem le ni Kiwari musa pai da ka iwi election hiwi maramli iwi thegu hili hiwi system ina kala hiwi seroin za vasi jiba election ba musa fam arwen dang da ka itumno yari voice kala itumwi honorable MLAs being hills we honorable MLAs being rom sir la ka itumno pressure mi si jiba next month ni la sai pai okay
within 45 days we are only itum na ngaran ku le state na ngalang da sam he sa pai chi va question ma len i Okay. Main shweda klei it we representatives who when rad later opinion he later claim not from the government side. Sorry. Government na masa mi khangai ai no maning la itum pa na pressure tha da mi ning chi when later. All right. Ning share mai sai na ara itum we kharjan hi foundation im thalan le sam wan da lai ara itum politician mak ni itum social activists senior activists when itum opinion hinga na khwai sau ke na khwai sau sai ich we khya shi khangi kuira Thanmi, former Tangkul Miang along with President Lazada Kutunga experience like an Article 371C with Muramlila. Deliberate Sasa Takaya Miaksada, Yuli Talagaina, Taiwai Gizi, Shankui, Jen opinion Lagatali clergy, Tangai Matalagana, are we Ishikiashik by Gaskanina Hangaira new opinion. Constitutional rights are with itumli he implement max hachitran itum rights infringe sadale itumli chunga sazang saglei chila hangare developmental wise and itum yarui by yarui rin hili yes political view chila later kai to socially teo kai yangai jine election delays hada klei hi anina maram la kham hangme kanu opinion li Cuban election hi ka delays hara how Cuban election ni masal ak chiklayang kala itum hi election mak saw waina khimo meli ka thada deprive salin ala ka hi thada chatwa shuma ka wa ka thada sa chukmai da consequences ra ta mira no opinion ti omai ka share samil ni share rimi thui the indigenous hill network ning shi chung phong shuk tale da da tam sambang khang sa gui wang I li lang me da thai khme mi chung khala leye ke as a social activist ka sada tyo me ka iwi ka thai hi share sa ha tam khami wang ni shi la khai ri ji rimi thui da hangai ma hi chung wi ko phung nau ping wi ADC rights autonomous district council kisi ek akhwa sini khalai ni 1971 ni ek akha pasa laga jiwa sini lei dakhle ek akha we asingli lei dakhle ji election sa laga atam we atishura election sa laga thalai na function sa laga chatbagi ji akhane yani hi makhle hi na saga hi ari oja khani na la hangere apung chung kali itung development ni kali itung political rights itung social hili ka chung ka sakse le dale ka ach election masala le da khle hi chui wang khle ji tha phap ta yu thai khali Manipur state government we ot ka sali khongwi ka hak ha khle ha khiwang khle ja kha itumwi apamli kapungli district kathar great saudi 2016 di district kathar great kasahi ain ekma khangbawe asingli great rasal ga itumwi leikasa samna the ukhu district ki juena bifurcate juena khusho da kamjong jana kathar ari none district ne itumwi kapungwi ja kha fairzo ne Tamenglong sung wena kido hari tiang do pa yes sante wen yang nei da the district great sa ho jan ka thar great ra ka sa hi ka changkhat a thang we han khle ADC Act 1971 we asingli great sa gi tana jan ji asingli great ma sa thu ji we actually wa section 3 li wa not more than 6 autonomous districts jerde laga district matirang room sang laga 6 legs are when tharaka haini thaka katharang room sang ji ki district la ji trande just administrative convenient wangni jode jani hipa hiba ithumwe ka phungwe mashun ADC Act le da khle hi pura violate sa laga rasa ho kala ji great drug sa atamli Hill Area Committee the itum ko phung MLA bil kikla ma samthu je article 371C we atishuda district hi tyosangra haksangra hili akha khilasar ga chika tong hi Hill Area Committee we itum ko phung MLA bil we khamai na
knowledge sang la sagi ji wat ne da chi wi kika knowledge le khang ro recommend kika akhla male la ra sho ho kala ek ji emen masalak la matirang room sang ho jan government ng ryo da khlewi policy ba wa ithumwi thai khawa aina tang da wa autonomous district meaning la tampakwe MLR Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1960 which Chili sang khawai wi policy la sang la tha da sa khai ni da khui ni jani ta da ngariora la ga hi pa hi itumi tribal mapping na hi pa hi kali khlam sa ba article 371 no cover mak sa district itumi le autonomous district mak ni malai pa imra hi pa yum sa ba itumi mashun mishman pa imra da hili ngarang ro ho jani hi khangroi arui Supreme Court li February tarik 20 li final hearing khigi da le final hearing hi February 20 li khigi da le li itum tribal mapping ko tong ni hi pa hi li saklai na khwin sangai hi pa hi itum na yu khui hai ka athwe hang da le article 371c itum ni mi hai da le provision constitutional rights ji la tampa gu mi pin jwe constitutional principle hi matha da maintain sar da khui itumwi rights hi naisha nai la ga ta da akha ta da sang no la ga shiman khawai itumni hi claim sa kha district therapy ji khiglo ji question sa da ga mang ra kha ka sai ta da pom hai la ga tampa li sang ho ke ji policy khangran sa da ara chi nga ra da ga khila sa ya na I wi thai ga khili election mak sa ji chi na maram akhani da khui hiwang khala ja kha district hi legasa ukru district jiwana kamjong da khuisho hola ta kamjong district hi ADC election ni sangra kam sangra ADC egwe asinglia kamjong district ma sanglim de ta hi mam shung phirang khai na tang da ADC election ma sangila ta ga municipal council election li tampa we elections li sang khawai khangran sadla ji thai ge jipa je itum ko phung no pin ka li khan tang da jipa je ma ya khawai la ma lai mane jani hi Rakra February 20 li he will final hearing khigi the le jani hi ara state government la khare we na sarang hai de ka delay tactics a khang ryo ra la ga thoda Supreme Court we na la list li ma sang phai tra khang ryo ra la important san up no the list li sang hai ni list li sang hai ra 20 thang da the justification of a shop lora with this justification shop lora are we kido achakungwi assembly li 6th amendment bill the aka bill pass rasa laga chila state government hi upay ma leja na Supreme Court li chiwi judges pinle lawyer pinle wangsan la ai na shi wa hi tha aka amend masa ka bill aka pass masa ka masa pai plum ra je hoda to den ji ung sa khoi la ji sa da khle je na tang da la ji ka sai na tang da la procedure jing wi da sa ha hill area committee wi meeting la ma tha da ma pom la assembly wa along ji le to den da signature khoi la ka ta da bill pass ra sa the procedure hing wi hoda procedure ka tong hi ma shung khoi khai ga ji wi ning ri na itumba Supreme Court na 20 li sa gi da khle je hili procedure hi mashung la ong ta khwai ji ba ja khara tara sa bro ji wi shit ka chang ki jan le de le ji ra ta hai kha ADC election pa hi ba thaglai ta sa hom re ji ma le rang la kha ba aru state government hi phar ta lain pom de le la ka tha de ADC election sa ra tha ga ukru district chanda itum ukru tangkhur no yaw de itum ma le example sa go ukru district wi autonomous district council election sa se ji chandi kamjong ji ukhuli punthusila ukhuli punga sa se ji la mo ga le sa pai da la khriyo da ka mai na kha aria kamjong district da khale de le da ji li DC la khar hai mi de le da kamjong district da kha function da le ta kha ji DC wi awe responsible ka thawra hili ADC election sala kamjong ji ADC election ukhuli ngurumai ga ji question hi da tra kha leo da hi ka thawi phar ka ta la ka chung le da khu hi thei huli ni shi arwe ja mention ga sa jli
6 and 7 amendment bill we kang li aris yes 6 we kang ni ka achakum ji 7 amendment da la kala table sai but then pasum sa thuwe khare laga 2021 atamle HAC recommended ADC bill 2021 da akala recommend sai but then ji table la masami tu hi waina rod kamrad la chunga la shog la thai ari jipachi table masala 6th amendment pass sa khai hui pros and cons still make a thing ai kala in case yes chili 6 districts 10 district kaura dala pass wa sa khai na ra chili changau gida ara 7 pa hi kalika ajo assembly li shog la hi pass sa aulo ara chili yes mi kai khana expert kai khana ka hangli ara autonomous chila kushog la district council damang dala changda khlela leile jawgi da hikta wili consequences ki ka lei sarla itumi sak je lei sarla 6 pasa kha wi akha kala 7 je khiralu laga chi table sa laga pasa ka or HAC ADC recommended bill 2021 hi shman gai ga ka thada lei likla no knowledge li opinion li ga thale li ka tyo me ka share samili shi Okay, ni share iwi pop kata iwi thai huli ADC bill 2021 hi shman gai maning ne. Kala hi article 371C li tsang da khale chui aina kushok laka bill hi kasem ne. Article 371C na phra shok la kai. Ka ma procedurally khawadi leo issue hi. Kiwangla jaka 2014 li state government na hill area committee ki chi ithumui kapungwe HAC chi bat chidak le hi tribal affairs we athindi higher the department of the dong hai miao de loga chi utung li 2016 li governor we amen gazette li chi da da rashok miao ithumui hill area committee ki chi ba hi ithumui kapungwe house a khanda la house a hi tribal affairs we athindi department a da hai mi hai la thakha kachangkha tribal affairs le ithumui manipur le malai khran Indian we constitution we article 164 liver manipur le masang mane tribal affairs le paira ki ba manipur le masang de ka manipur na hi ngareo the tribal affairs minister da akha rasim shok laga chi with department akha Jaka Puni Hill Area Committee na Sagi Joji Tribal Affairs na Rang Pontio de Pongshabje. The Hita the Rasa the Tribal Affairs were asking the Rahimio. The Jita 2016 Lee Jita the Haimi had the clergy claim massage Rishi Emily Pina. Jenny Itumwing of no Burn High Court Challenge Saye 2017 Lee. Jenny Challenge Salaga High Court na. Article 371C was usually a hill area committee being a Saki Otne, hill area committee we responsible tribal affairs were thinly Mahamanegi by he Kilasala hill area committee being a he atom Sakran Matuhaji, Sasho no the Capisho me there. Her issue with tribal MLAP, hill area committee being a silent Saho. China G from the 2018 li 19 li ishi hill area committee chairman li wasam bang hi pa hi objection action shokholu ji ba chi kharsan ba sai ka ashi ji wi ot la ki la ma sa la sai silently pamo ji how the ADC bill 2021 ji hill area committee no khira gi tribal affairs shu ba thu head China tribal affairs na screen sara laga ji chala ta the house li khira the Vangro to Hedley. Jenny he shone by him, Mum Shumquilla, Jishomba Quiva, how the procedure jing we lines so. Jen the tribal affairs shown by Hager atum Tampa way, meeping hina by me the Mario by me. Joe the Higgs how we had an acre ADC Bill 2021 G. Shimanga have money. He Arichamba. Jita the Chita with procedure G. Kongwe Kabachi, Kirkalata the tail. Kala he we alone hilly. Kisang Liga Takala itum tribal not being we low a taping them Talagana. Pata room which by he the Dioka Chigtawe, what the Kale, how the Dioka itum were only operation become Rokava, strong Masatu. As you we he ended other later clean the Kui share it. And RJ law we maram zao the ye advocate Wortam le umleo question he 6th amendment je pass ka sa ye na
itum ko phung nau ping wili sa ga zam lai sara or tha mai da khuirak pai ma lai sara kala in case 7th amendment hila present sa le ga ka tyo ga chili khushok khujang sa bai sa ga pasau lo itum li sa ga zam lai sara or ADC recommended bill 2021 pa chi table sa ga chi pa chi pasa si chi ba itum li ka chi pa na ka na mai kala sa ga ka tha da lai ma mai chi tyo mai ka no opinion ni ka tha lai li kala thengai kala mtala ga na HAC, Haorei HAC chairman he Dipu Gangmai ne sad laye. How effective is HAC? Haorei lay dak laye. Kya ke effective sad or sad like lay chila. Teo me ka share samil. We issue ADC 6 and 7 amendment bill he maramli ma. Apong agare aina hanglo si si jibo. Cha ko mutri sa la bai. Ko iwi ke theli, kala iwi thei ka li. Cả họ có bố cái gì đó giờ cái gì giờ cái và所有cái gì một段里边 step by step chỉ khuyết sang là phải được hàng ấy ở đây với 670 li nữa chỉ li vào cái gì li vào thì cái là mất định đi cái chẳng có bảo cái thà sao là chỉ là thà được age cái là in 2021 với bao nhiêu bill chỉ bao nhiêu pass out gì mà thay khi ra đó mà thà chỉ in cái phung nào vang mà thà là cái bill ở cái này được quỳ cái sắc pa nào bill ji pasai la ka changkat function sala ka la ji ba chin ka sak ne ji power and function ji I thong ko phung nau ka la HCC ping na ma thala ki na sing la ga I thong bi handover sa mi la ga function sa bai la ba chin ka sak ne ka la issue wi HCC wi German re da wa ta ka mo ting ro kai sai ka la hi the promise la cha sang ro kai ka auri wa hi wi maram li ka li ba khi sa lý lo cái phạm đạo lý cái giáo ủy kiến ra cái giáo ủy consensus chỉ focus sát thì hay thật thấy lấy ủy cái thấy lý thùng na lung lý khi mà mình đó ở cái là mà tham mình đó sát thật là vậy cái ya rui nữa cái thấy lý mà ý lý vật chắc cái function mà tham gì được quỳ Okay, ni share cái Wortam no cái opening li itum cái phung nau ping li majority ari tông bạc li lấy được lấy mi ping hina itum le empower ma sa ngai ka itum klata hi function thalai sai ka wa itum hi chu me karda develop sa la ka cha theory ka chu ning ri nai na atum na mami ngai ka itum na ngatan nan khuiran itum wi ji mang tan khui thek la no opinion ka thale to are government na ka itum klata na to hi wa mi mang li ka takashi ka pen ka la mi wi khawat ka hang ji hi musang sang ngai re ka to itum wi power hi exercise ha ki jin khi vang này thùng li mì gai hi ít thùng đó mất khui là lấy được lấy mất mì gai là lấy được lấy gì li ít thùng đó thùng li khorom san này cơ khi mì rất lấy gì là chỉ vang cái nào ở đây thùng arom ba xí mang đi là tâm bao mì mang là tập xí mang bay ít thùng mì khắp tất cả lấy hi li cái problem hi sốc là ông sông nó này li gì cơ vậy ít thùng mì khắp tất cả lớn li chỉ li vào soi hao khó khăn đó sao cái chỉ li vào soi hao cái li in ang nai khui la next step opportunity in khui la ka chi hi I thung ko phung naw li tra khali o chan del win ping na ngai lui I si u khul ji ka ngai ka la tra chan pur na la ji ngai lui ji wa ga I thung mui ya ka kham da power hi I thung mu khui the na khra ni do khui I yu the li okay ning share kuira RS Ngaranchui originally relate ka sa question hi nang han ngai lu shi talai in a thung discussion wi li ngana ko khui tran ba Kachangkat wa Article 371C wa zingle HAC le ka ithumli independently function sang sakta kle ni constitution wa kala ADC bill hila ADC Act 1971 we alungli itum ji wena how pok la ka amendment yo mai sala gara la ka itum klat le ka da constitution na ek a khaina itumli function sang sakta kle independently ka khangna chi than ka chikta kana singkham da kle ta da the jangkat we hi itum na chimi lo da demand la saran la maning ne itumli mi gai ne itum na mo khui ki thei ka Q1 na kala mi khai Q1 itum klada empower sa kwil ga itum function sa kra da kala government ji gawa itum na ka chum ba hi ari tambak le da kala majority of the people community akhali pen laga itum na athumle government ji ka athumli mu chukwa la kala ka hang la thai government hi mi ka khuira or hi itum hi nga tang khui se ka chi ku kala ma twi la ka itumli mi khai Q1 itum me function sa rar ji do kala examples are the HAC recommended ADC bill 2021 hen tengdala table masami ngai kibana masami ngai to government hili ituma jangla itumi ping hi state mi ping hi ning la tola
6th Amendment 7th Amendment da ka thara da kle hi la khui sau se ke ji ka thau hi QI ne do itumli hia ka khamatha power mi khai itum function ma sa khuira lei da kle kala ari athang ani li nga han khai da hili delimitation la chang da lei for example and delimitation ka thara exercise sar da lei da kle pros and cons ga da lei me mi la tyo ka share samil ni share are ewe colleagues speaker oja khani na lam thalai na mention sam yare ina hui maram hindi da ta tyo me ge da share sangai article 371C ge ji hi mai kani thot khra thot ka thema ramli lai tak le ka chung an la sha da la be nai re I na ka the I na ka the liya hi tra khla hang ro ge re campaign adam le hi diamond again hi wang tra khla lecture sai ma damagli manipur hi union territory li khle damli ka phungai na tamba khi hills kala valley da na te le sa phum and statehood samphang ora ji tran indian la sarkar na machuk laga es ka phungnau bingi tambakli ngarai cha da re sang pai khawai kala ngarai ga cha tanja ju bi pai khawai da article 371C special provisions are the manipur state we wang insult san hili ari athang oja thanmi na la ngai re India li tribal affairs minister like by only 4 state ne as per constitution hi Chhattisgarh ne Jharkhand ne Madhya Pradesh ne kala Odisha ne e article 164 li da comply na ga bi ai da li re India li chi meaning la khang dei tribal affairs minister ma lai bai ne constitution ne provision bi da khle ba ba jamang manipur ka tha ya hill minister da ithu wang te da le gi jin HAC gi ji li khra na article 371 HAC hina ka phungui wang ocha gi ni hina ka phungui semi government gale semi assembly salaga hina ka phung yang sang gi ni kala china legislation salaga implementing agency ADC na sa gi ni ka as ADC li empower musangai thui chiwang ka phung resang ai pai shi ni gi ji mi bingwi uklung le apprehension chungna da le awai te hi thai wa da da fake ne da la ngai kala athang provision le lagi thum khiwang hi functional masa chukla ge tran I thumui representative ping kya sik bai MLA ping hinala hi ka thega mak thegla ke assembly ji liba 60 members ji pangshap ngarai chai assembly ji li ngarai chai isi jawi member of seri pangshap ngarai chai ka outside assembly ji ga yo agawa lan la mi la ngalai la atum chok mai khar da le la che thum mang takra jin ka assembly ji li ngarai cha ji ne pangshap ji ka I thumui minganing bing na chi ki ka assert musarar mun khiwang chi I thumui khangzan le gai ne number 1 I thumui ka phungui representative ping wei khangzan ji chile hak age le gai ne chiwang I thum aru le hi function masa khra ne kala hi nang sun laga I thum li aru la ka phungli ADC le laga amingli autonomous district council autonomy ki ka makle schedule makle grani ni te na function ka sa ada mranau tha da hai mi dakle kyo jiwetungli my amendment ari hangula 6th amendment 6 district le sa ji 10 district on aura ji athang process ka teu kha ja thanmi na mention sai re ka phungui district ka thara ka sora ga ji li constitution na atumle provision makle tha da the hi so phungra ji ka arila mai district na da le ka autonomous district makni ji le autonomous council establish am sa pai phung mane
government na kiwi take vai na process sa da kle itum kikala ma thei va mane ka process ma sa bai mane autonomous district ma kle le autonomous council establish ma sa bai mane clear cut ni bai en arila mai revenue administrative convenience ungang district shwai da le ada amingena TC le SP le ka tonga functional sa da le ka funding channel ma le mane kika chili atum arila kamjong hi okru we nang yer mare Okay, actually tadro ke daga aru no we ka hang chu ye ni yang wa delimitation exercise ka sahi is it constitutional or non-constitutional? Non-constitutional. Non-constitutional. Ka kali ka delimitation is alaga example sa yes 6 to 10 ka pa raise le but then delimitation sa pa yes 7th amendment lin ka but it is not passed yet. Ara kali ka chi table sa ka delimitation ni raw lo is ka wa example sa Kamjong district we Tengnapal we only we dang te da khra hi constitutional samra ki sala chika ka tha da apong sara la iba hi aru changa delimitation process hi constitutional ne da mahangai mne maramba wa assembly li enactment ma lemne kala delimitation act we ajingli delimitation committee wa kai ka ngene election commission na set sa gi ni nang kala arila district hi autonomous maning mne ga je HSC reference ma lemne people's consent ma lemne both factor approval tarkar sai chi maning rang ki kaili process ki kala tarkar ma samne okay agarwi district ka tharwi mikai kana ADC district itungwi la samilo gi demand sa da claiming wa thaka unconstitutional right demand sa da claim ne chirala chika government process mu shungku re ai government we process assembly li musung re sergi jines HSC li refer sar concerned members in people's consent ong khira chiwi approval athur da ran augi ji mande chimning ka aning sa kaina da district ne da shwai la sa freestyle na function sa pai ko phungli ji provision male mane chen aru in amendment we ji ladang ro ma we 6 amendment we ba here mai athum na da jili musun khui la ga sa pai ga bai da ka sa mane da ji members ji ara 26 legs ha ji ara list si phanga na la sa pai ra da jokes da sa khang na da ki ga committee ga siam da government with da common ki ga makhle ji khang yi la mang yim ne ethical side la mak yim ne ka sa da le kli wa shung ni la da yang ma se ka sa ban 7 amendment gi ji hi mai aru 6 amendment la pai 7 amendment la pai HSC na quick ra ma ning mai de ta phning ga ja jimening ni HSC reform sa bai la HSC na table ga sa pil ni ga HSC reform sa bai ni ena haga le de le minister mang jina sao ka department akhawi bill sao la ga ji da ngai ji da sao de HSC li refer sa de ara 7 amendment hi hina empowerment ni ka additionally empower sa khwai chili tra ka jangli ka chili section 2 we chili 5 we line mai ada additionally empower HSC li empower sa de le ADC we functioning delimitation khang de tong ji ADC li HSC li empower sa pai ka in consultation with state government ji de le ji haga ji itumli provision khang le ji da ka da state government li consult sa li re ji itum mang yi mane ji ba ji problem khli and section 6 we 14 15 ji le land allotment aka 15 forest management control and management he at the Indian Forest Act 1927 li base laga rata sanai de whereas Indian Forest Act 1927 we section 29 we want to clear government gazetted notification chok laga anything that sak ngai sak by ne thuming lei
ta ga ji itum ji problem le de itum ni sa chu bai kala hill house tax etc nei le direct receive sare ji problem le ji da phum ni ji ADC chairman le la ga ba suppose ADC le la ga ba government local self government le la ga ba chane hi da tyo ma mai lapses la khale de kha mai hi HAC le refers out the hi we maram li la tra khala me yet ki sok mai na ro jang la kha da tyo mai kha ba problem le de khui nang so la ga ri an hang de le government na di thum li empowerment ma mi khangai hi khiwang la ga ji thum khala ta la mai thuk mai da kham chu ga ta ga sar yerui na la athang si o ja Wortam na la yerui responsible on masa thui de thum na Delhi khawale law and justice minister Kiran Rijiju le sam ga phangli government silence sai re mai ai what about public dang han de an yerui khiwang silence au khla dang han Chile hanga phải sắc lá câu gì, here là sai đến sao được là, nên ít thùng li divided house in hai mi là cái nerve surgery, thật đó, tâm bảo với mình là control sắc rằng là cái appeasement policy mang này nè, contract ác hay nè, or cái gì cái tha, scheme ác hay nè, thật đó hiva thật ít thùng li xây vào là cái ada simenta sang dak le se iram naw bing machu kranai re to khui ko phungwei ka thana ka sura hi ma ka theya bing na silent ka saw ba maning lak man da khui ka theya bing na is jaw advantage phak zatli so I hai ni lena hi kanai thot aka sa ti thum hi maning ga la ka cha lak khai lesson kami phara je da hi han sangai ning share kuira RS Ngaranchui mthalagai na ithumui constitution lila code salaga mai sainam ti hai chi wa originally mention masana ja ka ADC recommended HAC ADC recommended bill 2021 humoram hilila athang ithumui 6 amendment 7 amendment lila tyo ka ni heuse khani hi naka hi amendment pa khui khra pa hi na kichi pa na strong sa mai la ka ithum balim thama implement salaga athang kuira Wortam na la hang ka hang chili aka ina sun khui ke ithumi masam phang khangi bill ba je introduce sang sak lega or itum ot matha da masa ka pai bill ba ji ma ami wang mang ko khui ji maka nam ra ka itum na thalaga na function sa ku mai pa ti na mang ji ko khui chin da pha mai la pai gi opinion le da le pai ka tha da han ka ngai ra ni share atan left side hai ne ADC recommended bill 2021 gi hi ko phung na wei wang pha mai thui gi machuk sok laga kasem na da khui ina kam chukli hi masam mang bai mane gi lam le mane structure ji thada ma thanai itum na kyang le ka phung hi tambak ena rai cha da resang khawai da constitutionally article 371c insert sa khai ji thada ngarak chak ta yak sok ne jangat ba khamai chile khiya da mi la itum le ma mi khangai pangsap ma mi khangai gi ji mi le ba mau da khiat la yet khai ni sam bang bai from mane zila malai lak mane hi ngi lak ina ka siama bill ni ka mai assembly li majority atum na le da table la masami thure arila ji ki condition en le khla ji ga ara mai ada miss sa khai bas ka than ili hang lu jai ka ka ji HAC member cha khale laga khiwang 6 amendment 7 amendment krala tum ji question ki kam sara tho thaga ji kali le da hang gi daru na yani ba ya ji itumui representative ping na ada shoi hai na dang lo mo ka bill ji mathala khai ko na wa ngam thala khai ni ala aru itum la oja Wortam na mention sa khai da khui ko pai je da khui ma man ki jai de ji chili lei dak le ek hien nang da corresponding rules akhala ma shem hai ma da
function masa bai le dale just one example ADC bill 2008 we amendment jili standard 10 class 10 and he ADC li miaur je till now transfer masa le ba instead ajon thang October ka jang jili class 8 ADC we class 8 upgrade sa high school dong education directorate li TTS ka tong amiralo acha la school la dong education SNF shop saur the order shop tele kali sun bai big le din da otsak na ka tu min tu na ka na itum ni minam dak le te iram wi itum wi MLA bing itum wi khashi bai MLA bing hi mathai thu la atum ling thum dak sala maning lak mane ka phung wi schedule medal hills medal ka tong hi atum li consent li gi atum jangran atum theran chani atum li the la ga minam dak le chung ai da hi khi la hang sik la phap la mata ji bongak li hi ma chokai ke itum wi ka thana bing hi na khi salak la jang yerui itum wi long naw bing na ka tha da khi salik la jang aya zon ma tangkur sinaw long na mathala ge na ADC election ni sara nai re the voice sami dak le ji ka jang khat moral responsibility on ka sana da khui ang nai ka je yerui na hi feel sara nai re jinda yerui gili individual hi yerui meaning de kalu hotel li cha mi sha kha mang jen ho iram li phni cha da meeting phang jip jen ji yerui na da mang ba hi jinda community based community represent sa da clear itumi long now bin na voice ka sa tharana hi yerui voice na da khui in actually thadau ga itum we roles of CSO being institution public asham we na ungra sa ga arjing share atang which like tyo ga ina kuiro Wortam le akhang hanshan nga khana 6 amendment 7 amendment in case 6 pass sai 7 pass saluida itunu ga ari kuiro Ngaranchui na ka hang chili ba lapses ku chunga leide le 7 chili le itumi sa zaga paila ku chunga leide le da hange kala ADC bill 2021 HAC recommended ADC bill 2021 in case bus mi sa khai ka thane chili le so I don't think hanralu ki chi wen la ma thai le ne kala hi table sa la ga itum sam phang ki chi mongen la kya ka kham tha bill sa sa la musam phang ki li tha la leide le ye are in case itumna 6 and 7 chi khyo lo chi dai ka ba athang ka hang da delimitation exercise sa da le constitutional ma sa le ne jaira kala itum matala ga na district therapy lila election sara 6 to 10 kara jera ka athang ka hang da hiwa HAC with knowledge la malai la sem ga haya district halu yaw aga hiping hili election hi conduct sara ka masara sakaba sakba apong lila delimitation hi laga sara da lungsang lai leidak le hi constitutional masam ne chika watha hi sakba apong le kam le chika just hiping leidak le ka tong hi bluff ser ka government jang ga itumwe ka thana ping jang ga yaru li bluff sa dak le ka delay tactics ka no opinion le ka tha le li do Ara issue hi question jong da fa ta han pau sen nim la hi da zne bill yu maram li mai chili sa zga bai chang yi chi sa kha I thum we representative in khi sa sa le ji a thum assembly li pi vai ka bam la znu a thum bill ji pass ka sa li khwan walk out sa tu mi yur ka tai na I thum we representative ping li man si de le ji hang ga ka ba akhamang lang de ili message or call or kharjan sa vai mi ra sa de isi wi khang ja ji hi da ji la I nam shun ji li hang mi ga sa ran wi gi sin ni jaw dam khui ge ji bun ba li ba ali wi gi sin ni jaw je de bill ji sa ga zang sa yi sa ji sa kha khi wang na thum pass ka sa ji li a thum chang le ji ka bill ji wi maram li adang ma sam phang ki ji ba ji ma dim ko ka best example at the issue Shuri Lily festival hi maram li 4+ crore mi de nang khi wan it mu representative ping question raise ma sa tu Sangai hila state animal ni Shuri lily hila state flower ni khisa bun saw li kivan ki klo question raise ma sala 4+ for say tio nai gi ju hang da le sala tio nai gi chi ta ka mai na issue we build la kamata hiya ka itum na pasai sal la itum representative ping na ki klo question raise ma sa tu athang issue oja na hang da iram li thing phanga ga jibla thing thra ga jibla tin voice ka chang khat ning de ka itum elected representative pa na
voice ka jangkat pa che anam tu ki jin ki da kyuwang ne itum question raise ma sa tu le jin wo rekap da ka khane le issue bill hi maram li thada on la the hai a sha hai ni ka thai wa reality wa mu chung ji de ji we along li khi jang li ji for example 266 close one li consolidated fund da ga jang da le de ji ka tha financial we matter khara li just 3-4 line mang ma de kwan itum representative in question sa thu le no money bill to maram li khara li ki la question raise ma sa la athum ba da chili pom da lein da chi in reality chi kham chuk li ka thau la ji ga ba money bill to maram li khara li athum li sa sa hui elected ping chi li madi paisa wi maram ja ka ba da athum la itum la alert sa da khlai wi mong tha future wi hi mom chu ba la yang chu bang ne athum li la ma pen bai ni mai te mang ni la athang hang hai da itum elected ping li pen ki ni itum you jat ka tein la itum elected ping li pen da khlai de chân issue wi hi ba athang bill khama tha cha ka pa sa khai ji athum da flood ka chub la ka pa sa la athum mang sa shoi la best example the limitation wi maram li high court li retired judge akana than ga sa ra ji de ka li jang da le de issue ji mo jang la ka ba issue tribal swing dai li ba high court judge akala mo jang i wi te li tang kol na mo ning la ka te ma khlai thai tha ka ba ka ta exercise sa ra saglak ji da a chung be je si pin na ji la pa sa ra the limitation wi ji la shin na sem khoi ra ti thau ka da issue wi issue na issue nai ka jam da le no je na saglak ji da practical saglak ge chu mo pa li ba ta da election sang hai nai da hang ning ko ko i na hang hai ba na election hi sau ra election hi sai la ka election representative ping da pressure ka mi ji ji ma ning la i thong wi se so ping li or akha kha ji si ji ba pung na mu shi the khon da re in the I we tenderly in Intliner, I we tenderly election in terms of 20-30 lakhs spend side say soaping with leaders happens. He fact and figure shock I ji hango. Taka RT recover kasaraga, ya release service niraga, he lazy. He in a hang the like always had the living the hang the leaning will pass, let that vaki the glazy hang the leaning. See the issue with cái soi ít thùng mỹ lì xong đời lì là, ta đã áp về nó pin point vẫn sao ta cái ta study sao lì ít thùng lì cái đời lì nè, cái là issue ina repeat sao liệu cái bill hi ít thùng na ngarai sao gì chứ cái là issue bill chỉ ba sang sắc sao gì sang sắc gì chứ gì election hi vào nào thốt tin thằng đó sao cái gì election đâu cái mà mà bill team ta lại pa ta ran mấy tên là cái tiền thằng đó cái gì là tăng được lấy đấy có mấy mà mình mới chỉ là ít thùng committee chỉ có bộ chỉ ít thùng mà xuân đó bộ phận rồi sao thằng bộ cái gì đó có chỉ này nào đó lấy là atam xí mà nào cái gì một bao nhiêu ngaran khui là cái chất bản phá mấy cái gì sao nó okay ning share queer Wortam na queer Thanmi lila arich li relate ka sa nga han thau ke aru ani na hangdak le ka chunga hi itum representatives being itum CSOs being lila yes itum yaru jang da itum na mangning ka matala ga representatives being na assembly limam tu songlok chung khala hangdale and then when it comes to sixth amendment kala thang in discuss sa ka ADC recommended ADC recommended bill jila changla ka matala ga na aru yes iniwa kamjong district li changau gi da district athar hiwi demand hiwi kai ko chili itum la ngusun da lai no we ka phuning yes athang ni na ka hang chili mtala kai na kuira Ngaranchui na khang chili unconstitutional sadak lai practices ko chunga chang da lai akaba kamjong district hi ADC election hi sapai mrau kam sapai mrau li are the limitation sadak lai hi whether it is just a bluff or thada practically realistic salakan ungsok pai ka cái thằng này là no opinion này cái thằng này lấy đó hiểu không này, or cái là cái thằng cái phá mấy rồi cái chịu là cái hàng gì thằng đó, or delimitation sao được lấy hi, bây, ở Manipur we wa, cái trong khát ấy nè, ít thùng bồi constitutional lý gì chứ, ở delimitation sao được lấy chứ là, là asam ông cái tát sớm rồi, cái tát sớm rồi cái
Mahanramane, Hinala, Arisai the Hinala, now the Asad the the continuation on something Chipachin la Sana to Epe. Hari district, Kamjong district, Ukru district, the Clay, Atankatioka, Meshan Masaka. Itumwe Kamjong district, Ukru district, Jidakle, boundary and Dandala. Officially declared Samirango. Okay. Jigta would declare some Samira, and began of a district Kenny Leo the Jewy office function Kasaki or has the tele. Come, main Salak you authority. District authority yang Sangi, Gichitani, Aru ADC Bihina. ADC elections Halagaji Pachina, yang Sangitala. Itung society Akasiamalaga, society Jewy executive Kapansanga Jipation function Sagitla. Kamjong district autonomous district Jilga Kipana function Sagiji, DC in Sagijla. Itung elected member in a Kilasap from Giji, an ADC member Maleka, Joka Saglak Jung Lao, Ari Kamjong ADC office Lamalerne. I mean, I know Kamjong district in it. And the Chigata we covered later, legal boundary. There's not going to go third. I Jigtalama later on again, itum the ADC election, Jidakle by here. The Tala in Tedakline. Jan election by he itum the tuck made the Sakai Jaka. Constitutional rights, the tuck line, and Meshoquick Vajibaji. Itum MLA Pinsons of the civil society being a Yaru Pin Chipachi, Meshoquin Segre. The other procedure he wants Meshoquiaka constitutional principle discipline here later. The ones like Itum Kapuno Pinli Azyamah Tada Kayakashi, constitutional linguist, like a Vilesala Sapapa, Jibaji Masa, Kalengi Baila Rara, Joda, Atangina, Tada mentioned Kasa Supreme Court, February 20, Judgment Aka, Directive Aka, shock me, Haisada Clay, Katsankat Itume, Kamashunjan, shock me, Kawaii, Jibaji, Itukaton, Tada, Sayasala Kamrai, Darker Sai, G wants Mushum Shoika. State government the Chile plus Saragi Yemini Lim the Kui. Jidaka constitutionally procedure you got the Mushunquira at 6 amendment 7 amendment Jidakle Pijila. The Shonfuji Mashunda Marasa is the lave. Chile may 10 autonomous districts how be the pirates in Katala Supreme Court with directive Akaraga Jipijila Katonga the Mashunquilaga district Kachankat district Akak. Autonomous district Kataraka Kalewi Sakran, Wakran, Kajibaji, the Leor. Janitum the May ADC Malayla, itum we representative to the small Kilolila ADC councillor he Malayla Kapam with Kasakacho development in Shego could he won itum Kucham cut he Nirake, Marimpa Lang Nakachan governmently. Kachi Malay the Ari. Procedure ji mungwil mamushunkwila ngui salo la thada election house ne laga thada satbaus ne ki chi chani itumwe Azyamah vam shunkwi gi ji ka sak cho chi ka chung ka lewda thada ka se ka man la ngrai ko ka tong ko ko sa da ji mashunkwi wa ba ji thar khos atam la sang da sang gi ning itum ko ka sai ga Okay. da chi pa chi ya thada chi hangai Yes, Ari, let's actually Tadauke, itumna discussada clearly roles and responsibilities of CSOs, itum elected representatives being, itum existing institutions being, sorry, sorry, hangai the constitution na mi gai ega zingli later itum rights itum glada empowerment sar exercise sar later clay itum glada tanner da clay jogi the yes community akana itum lima mi khangai power itum develop masang sak ngai later clay itum ngarau gi stai itum lima mi later singti later clay chena itum na saran varan bingi adang yes generally timo meng zegar ko but then other specific sala kaina technical sala kaina aru itum ne realistic sala kaina lang lang da implement sa pai ki da clay bingi metala kaina itum representatives no CSOs no public ping sang laka kima mai saran varan do itum example salary February 20 thang Supreme Court na judgment na ka mi gi da clay le mathame mushung mi shap ka itum ki saran itum constitutionally itum mushung khu se ari itum san da clay yanga itum na constitutionally mushung la atung ba akor ba li yang la ka ta ka 6 wen ten ga hi mushung mai de
example sa da kalai thum kamjong district da or delimitation da shokra ga ju waina sit matai sangra ADC matai sangra ga ju waina mamushung sala la khama hai tha da khuila kala tang kuira ranju na khang tha da fan ung vai channel wa maklei tha makham shum tha chasal la itum sit chung mai ju waina ring ka pha fan no mong gi ji jena hikta wi basic base li itum ba mathaila atung mang li ring pha da le da athang kuira Wortam na khang tha da realistic ba jo ka sheng ba jo mathaila just akor ba ring phalain tha da pam da le chung ka tha da thei ere itum ki saran ba ran kla aru lang da sag bai bing thairan ba ran bi ka tha khim mai saga phara ji tyo mai ka share samil itum taila gana aru itum ile function sadak le hi article 371C de itum le special provision mi haira khaji implement masara thura kiwang khla jaga itum mi pi ready made hi ni chang wa article 371C hi ready made meaning chitra itum le provision mi laga cho na tum na sem khila da hi agriculture way education way health way irrigation way tada itum le items cha da khani mi had lela je na tum khlata na sem khila na tum ka chai ni tada sem khila da mi had khli chi itum chi pa chi sa khira tho sa khoi tai to representative ping ja ne hi ga tha itum we constitutional rights na mi had khli itum le provision mi had khli ji sa khawai gi ba yar wi na khar pina ka thana pina representative pini tada hungry ge je dakar sai kale thum representative iwi sangka iwi roles and responsibility in MLA aga sada yaru representative aga sada iwi wat ngoji khila khala jong ji baji tada sakme da khing sangai ja ne ji paji masa thur ja ga itum we tampa we hile naplaga thum we mercy aina or development we fund aka hi tamba we mercy aina request hala po khi de de itum ni request hala ga polo de mami haila kai ili mi ha de rights we act you at you the demands hala ujinda de itum ni chi pa chi msara thu sho da in the hang hai pa ba itum yaru sai kurna itumli mi ha de itum khalatna sem khulga 사기 지 이동 클럽는 생기지 콧라이지 이동 클럽도지 생카와이지 바지 동네 바히 섰다 항상가이 그다 아리웨 아카 메션 사데레 수프림 코트나 타릭 20리 타미기다 클레이리 카샤바인 동네 이tumwe representative pinala long way ka thana pinala hipahi mashungda sa khawai shongfuji kachipali itum memorandum misangka chara ka thaga phara ka jipaji hipahi ado sang roksi ja tumna sakmeda khirada hangai okay ning share origin rai ka cha question je ina kuira Ngaranchui li la ching han ngai da lai athang nana chi hang hun kai na that kai na aru hira sa re jogi da je na amain samil roles and responsibilities of the CSOs or be it aru itum CSO mamil existing institutions aru church no education institutions bing no itum every stakeholders being kala public sang naga itum kisaran barang do itum we right see itum itum constitution enshrine saga provision mi khai chi itum thala kan practical sala kan implement sa shap itum club to develop sa shap kwai apong hi ka da sama mai sigla tyo mai ka share samil hiliba itum we leida clear situation hilia mai one way or other the blame game kharo da la theidele aji itum manipur we gapung na we mirini abawakli itum nakana ogjen as itum politically Sorinthan Haorei dala hangdale ji kya realistic sakla jitran governmentally politically mangshik mani ne kha otsaga sagrum ser da kle thata thi MLA election sadale district kizida Orange Festival, Lemon Festival, Pineapple Festival, Parak River Festival, Shimray Festival. He
long nào to mà dâng là có sát được lệ thật thì rom là cái chỉ state cái tiền rác sam nim nem ne procurement sát được lệ này anh currently politically mang shik mình này cái gì ada amine na hang là cái sát ngay jilia sát ngay jilia mà sát được cái này cái gì chẳng bay tiêu cái realistic sát mà approach này sang sắc cái hi realistic mà sát thôi đấy na ari lấy được lấy ít chung long nào bình hin lại không sung gì hi ko chỉ bay trả lắc cái media là bay samphang ran cái thana bing li là bay trả lắc cái gì voice sam hình sắc ngay chuyện tung lý chung mi lấy được lấy honorable thật MLA speaking chứ đấy MP speaking chứ đấy ít chung mi mà xuân hi lấy được lấy hi saran hi varan sẽ hi anh hi được lấy sẽ hi cái thà khai cái gì bay sân ăn mình chỉ trả lắc khai tâm chỉ cái là bấm chỉ sân mình sẽ ngay chỉ thà như vậy mà thắc mày result ba giờ thật thằng mày tự sắm bằng ra cái gì đó hàng ngày Ning share. Are we same question? Queer Wortam nali la ching han ngai. Itum existing institutions being align CSOs being no itum with churches being no yes itum with representatives being zang zang da himang ni la itum with political parties being hila zang zang laga itum public being na saran waran being roles and responsibilities e khimam me ka da le likla tyo me ka share sam Arui lấy được lấy hiểu situation here iwi cái li cái iwi thấy cái vali policy sa ser được li chỉ vang cái này itung wi bang sapi một số cái này cái điều cái số liệu đó hi đại giáo cái đó in là hi một tuổi cái anh này đại bài xin này cái chỉ mong cái này liệu cái đó itung hi power một số cái này chỉ vang cái này itung hi power hi trung mấy đó exercise sa được chứ itung hi xe số bình hi mà tại lại cái nữa xe số bình hi itung hi politician bình đi ta mấy bom luôn rồi ta đã bom luôn rồi cấp đó ngân đại cái hay chỉ thằng khả năng anh em sao sao in em sao sao chứ mình cũng một sao đó nín không mong hiểu đâu ra soi cái chỉ thằng chỉ vang cái rồi cấp đó chỉ itung hi politician bình với ta mấy bom chỉ thằng cái vào power hi chung mấy số cái là si ozan hang hay đó Q vang cái nào election Q vang cái ADC election Q vang cái nào samphang ran mi jili ko ko yang ka sa le Q vang ma samphang tu Q vang khar jan ma sa mi ru tu sa de le hi yu wa mang la au yu wa mang la ko sa de le hi wo au tho du vang sa de le da I thong re de sa de le hi wo ko a zu wi wa mang phaning le ga au yu wi ko tong ba ji mang phaning le ga khi la ta da ma ga thei correct ta da pam ga hi wo ma sa blung ki ni ko I thong ko ka sa le ga a ka na ka li cái tông rồi là ít thùng mùi xuân chỉ li mùi vả xí chứ mà ít thùng à đa dân chỉ li cá dân rồi chỉ hi na hai cái là ít thùng mùi thuê cái à chú assembly hi là cái thằng khác bảo vợ à thằng hàng hai thằng question raise sao bài wo khi bạn khi cái là question raise mà sao là bấm được lấy lấy gì ít chú MP cái thằng anh parliament ni khi voice cả hàng sân hết rồi cái thằng khác này hi ba hi vợ mà ta lại cầm chụp chỉ thằng ít thùng leader cái bằng hi yon ngay nó yon ngay này đó in hàng ngay thằng cái này đó là Kiwi assembly Kiwi session di Kiwi maram ni question raise sam here leji issue MPs ba na kala issue MLAs ba na 2022 he the election side at issue 2023 zatale assembly pamai kya shi pamai lam hang la thai le ki kala question raise ma sam mi lag le ka ba hi wang na issue ko phung naw wi wang na kala I thumi discussion hi sa da le ba hi na ba yu khru wi wang mang ning ni hills district ka tong ko wang chang da le ni zen in hang da le ba hi tăng khul suy em lấy bình mang đi hàng được lên hills district bình đi hàng sẽ được lên khi sao bông sáng lấy gì nữa hi không một chút gì thằng CSO bình hi ít tăng khul mang đi nữa có tông hả đi chẳng được ít thằng discussion sao rồi mà thay lại nữa ít thằng mùi vào vai sang sang ngày cái phần hình bản đi okay ning share queer Wortam li ara itum na ngzek tak le ara reality kala chatwa gi chui ser ne jogi da mai sai na itum ngzek kai hi chung kha ringpai lungsangai re ning share ara I last sada khanao sada itumui thug hai atamui akhida itum ngare unglaga examine sa ingse 2015 to 2020 20 and half jose ka tio extend sa wa kida
hi teo ge analyze sa se examine sa laga tenure a kai li ADC hi ka da function sa lakla ADC hi we tenure ping hina chi we members ping zang zang laga ka da function sa ka da execute sa ra da klei chong vo ping wang athum na kya kham sha sang sak da lai khimoi ka thali teo ka itum discuss sa wai sa se last sau ki da Karesa the issue with former ADC member Kuira Ngaranchui in a hing hangai in your opinion contextualizing your kila in particular no way assembly no way DCC but in general ukrul ADC hili tiwi atamwi 2015 to 20 with tenure hina kada the perform sakla is it satisfactory is it outstanding or improvise sak wai like in general overall aina kala some of the biggest achievements here ka tada khamatha sa khai khimo me ka thale li klayang ge teo mai ka share samila Ni share ADC 2015-20 cái gì lên ta đi này ta đang ngay mấy eva state we nominee sa the after 1 year right you ra entry point baba ka function sa ta khlei ji ine ADC member ra ka sa kala ADC we existence ke ji tran ta de lum san nai itum ka phung na we ADC ta de ina ma chokla ina member ra sa ji ila ikla tala lum san age ke je lei de le situation jaina itum na expect sa ta khlei ba ji kai khang ena lei sa ba mai ông đức lệ đức lệ phân ít thùng li miran hi trả ta khami hi tra kham lệ mi phân hi tiêu la cái phân mi đức lệ chủ động li mai ari là iram nào bin cái thế là mắc thế là tra rằng da complain tra khá vào lệ đấy cái yêu sai đây là hang lu trái khá mà thế mà ta sara da phini na RTI tra khazatle khile awglag jam themne karman na achiwi leidakle system hili GST 12% leidale ko state agency share 11.75 leidale ko 24 ba meji cess 1% nei 3% contingency nei jaina infali fire clearance kasahi kathagla ji yeroinak thene 자네 ministry phân 단지 그 다글에 지질에 예리나 되래 자네 아라마 release 함이 과이 아과 빙질이 vakpo지드란 예 다다 open secret 그다네 percentage 그지야 동안 그티네 지리 그지나 힐레각 숑트란 땅카이바 나도 twee를 사먹네. 자이나 옷 그 사질이 말 풍파라이 너무 사람을 주동리 이tumui local self government 힐리 멤버라가 살게 아스 예르는 산 크랄이야 주일하게는 산업 workers being expect 사다클리 바바 주일하고 자네 지밋 사과이 candidate 바 member 바진 tweak 살이 마이 그 쫓라 트럭 선망들이래 옷 마사 tukla 트럭 레들이래 그 이나 그 이위 레버런 능다 with all sorts of the 옷 마가 사바 말레 랑만데 이위 바데나 이나 사람지 다다 사세래 extra라 다다 사이다 이바 source iwi quick by quick subject kala ukru district wi level lila ada itumwi yerwi ada haklakaya enhancement economically socially the development and la pai mulai mane ka mamiwa the ADC kraina otyo mai ka sadale gi baji yerina te sire ka haknada yang khuaida kisani ma jang gi baji ma thela ai chila masala hila masala gi bali thuaida ka tha da ma tha da sani kla jang gi baji ma wala hunda khwai
cái là complain xác không rốc li thật đấy nãy ông nó không mấy không cái thật đấy tâm bạc li cái gì thế này này như khuyên luôn đấy xe sốc thế này arama mà bu là mà tại gì chẳng mi se mà mi phải ót xa xiên rô cái gì vậy situation này nè tất cả sắm khi cái thế bình là thế đấy cái obviously cái gì tâm bạc li rồi ít thôi mấy politician đã rất đặc biệt là system này thế siêu đặc biệt này mà cái thế bị mà lấy này ấy nè rồi ít thôi mấy percentage cái gì nè alung ay atra khla lấy thế nè hi ot cái sao lấy क्या खा practicable sakla jang क्या khen nang da sapa क्या khen nang da ma sapa cái gì analyze masala random mai na complain cái sao gì chung na da thi na cái là ít thôi mấy sốt nào tra khali na san khwa le problem la tra khala le bam da le ka ina ADC member akha khang sa ina kyang li function sa da kle che mai le cái sa cái thana cái sura pin na la political nature tiêu mai ka phát khai na ka kinang lam thim ne approach ka sa ji phaisa ji na moving force tha da zat la Okay. khi cái là chỉ mới rằng là khi cái là sao mình hay mà thấy lắc mình này ốt cái sao cái tông anh gì vậy đó có chót cái chẳng gì thật đấy In actually, tao cái chile. Are we no experience share exactly? So many deductions. Later, lazy. As long as he laid cái đằng đó thà cơ ADC he what cái sai shi shon la ada what implement cái sai một bụng phát ra lag la or is there another way? hi deduction cái gì là government way khang cha percentage pa ji dex pa ji lấy được lấy nim la chỉ lấy là cái percentage khang te hi mà lấy lắc ni ốt lực sát thầm thà lên sa sẽ bị winning lên sa bai khai sa là Legal deduction mắc ninh bị hình sa shi sắc được. mà giờ in ari hang được lấy bài legal dex by around 28 cái thà là But still manageable. What? मैंने सपाई Okay. cái gì Irina pháp ta đã liệu đã chia cái chuyện là chia họ sपाई gì Irina thì sao tầm thì Paper leo okay. mà At aga are illegal deductions being here overcome sa kwa pom lei sa no. ít thôi mui mi bing na mà xuân sa ra cái là ít thôi mui representative bing na chala cái năng ning mi ni cái gì suppose example sa ta minister concerned minister na pesa po je na MLA ban ai chiam sa bai mre dang ning mi lo ji de la mo khoi bai ma en arama finance minister le wa je na ana po je na concerned minister and MLA nai chi da da mo khoi rok ji jan mo khoi bai la gan arama ra approval chu me thi ji a kui pa le wa je na na po je na chiam sa rok ji je ji ga mo khoi bai la ga chi da da ning khmi mi chỉ lý thùng vì representative ping na chala cái nào mà xuân chỉ lý ninga là ning ấy thì mang gì thôi cái này thà cái gì mà nhảm ra cái gì mà ning mi shop ni cái gì Okay. Ning bi chap mi third car sa khai. sao thế này Okay. Ning share no experience. Ta line share sa mi guys ba. Queer Wortam no opinion ni ka tha da nei ni 2015-20 performance. Are queer Ngaranchui share sa khai ji bi. Thuma sangai de lam sa pa chung ka tha da thei de le ye. Opinion le and then funding it la gain le da thei ye khamatha mathang ma pom rak pai ma le li no opinion le ta ka sa pa ra ke chi we kala 15 to 20 with 10 year performance na evaluate ka sali na analyze ka sa examine ka sali ka ta thei we la ka share sam issue ta to iwi ke thei 15 to 20 ma thala yi sai ami si cha drug high system thi de kala issue kia chỉ phải ở trong hàng ta hay points picture chỉ still ở đây là practice ada le chỉ li ít người demerit struggle chỉ mới lấy sao chứ anh là hàng ta cầm mình mà ta sao sẽ cái là cái này point ban ít người cái soi học cái le cái soi cái học cái le ban vợ,因为
cái sa in ở yêu ta khi là sa cái isi Azyamah my former ADC này cái hi nominee sau đó yêu cái thế li yêu cái sản đi mayor là phần cái layer là tiêu mình tâm gì ai mà chúng chúng ta lại exercise mà sao phải struggle sao là cái hàng đấy cái yêu cái tệ bình chỉ bảo Cuban state bị phân mang ra sao đó Right. first point Cuban là hili ADC we share mang nó thùng ngay bấm sáng lấy gì cái trans file sinh là cái ít thùng có phung we ADC pin ministers li mà sang phẳng được minor irrigation forest DRD win ở sao là bảo phải lấy gì người ta hơn separate fund chịu ấy nè khi cũng hay chỉ cha không có thêm thế cái của khuyên sản phải cái của infan đi được cha có tập được lắm thêm quarter lần thằng mua khuyên rồi là 2010-15 li sắc sa ADC pin là quarter khuyên bom tới lấy thế ta đã hàng không mà đừng cái này cứ cái dây là mình khô reality chỉ hàng Ari là bom lấy. Ari là bom tới khi sao bom sáng lấy Bình chỉ là mất giật là cái mất giật là cái bom tới rồi government nó số lâu chỉ là thằng thằng một bom tới đi tôi chỉ thằng mua đồ rồi ý là 그 큰애 본사등 그 동사등 아톰나 스테이트 히히히히드 항이지 시지바 이 동급 풍위 representative ADC elected being he forms up with centrally to ministry vaura cha kham tên đi chỉ là 15 finance 13 14 finance cha cũng ai sai bài cái extra cũng gì cha kham tên chủ vang ấy nữa yêu cái thế lý cái là yêu experience lý cái thế hàng rồi chỉ có vào fund chỉ mang mình mang lại bao nhiêu, ít thùng extra public reason right, rồi mình ngay mình thuyết chứ, mua hồ đuôi IMC với ít thùng pradhan hi, thùng scale kia cái lấy sao rồi, salary hi, truy lại lấy thế, thùng salary hi, cái ý ADC bình với autonomy cái chỉ bác sĩ với salary vào kia cái lấy sao rồi, ta đó chỉ mà hàng bảo gì cái, mình đó ngay nào chỉ là chỉ tháo cái lý khó, ít thùng với system hi cái chế rồi chỉ đó, lấy cấp tự chỉ là cái chế đúng rồi. chỉ là cái đó là ít thùng working system hi ít thùng phân mang đi mang lại bài này example PWD cho ít thùng mất rằng bài ninh này chứ đâu share vào cốt phùng cái gì đấy hi area segment ít gì mấy rồi mà không hiểu sao bài bớt gì rồi chỉ mà ninh là phân chỉ mang lại bông xí chứ taxi trung cao mà oza issue kia chỉ bài oza long bông ra lấy đâu 12% mang mà đi GST, hay là 18%. thằng cái thầu rồi lấy gì đó, phân chỉ mang lại phần sao chứ? chỉ thầu cái đó, ý vị cái thế này, system hiện cái gì đó chỉ có vào representative vậy chứ. cái điều cái tao không nhìn ta cái sai, cái tao nhìn không rõ cái là hi akura cái thế là cái, mi đi approach cái đó sao cái đó face sao cái gì vậy? cái thế mi chỉ đi ít choose cái sao ta cái sai hiểu nè, chỉ đâu cái elected bị mang đi là hi cái số hi mà định chỉ được, ở system vậy chứ, cái điều cái back sao cũng chỉ là elected representative bị mang đi cái số mà định chỉ, ít thùng ya rồi bị along đi là cái bằng chỉ là yon gai là, mà ní, thế là government nó mang làm phèn gì, ít thùng ya rồi mà sao zang rồi yon gai nữa, thế là cái point ban đó system hi ta tất ban là function thay lang sao phải đấy, issue ra là hàng ngày đấy, cái là representative party na, cái điều có active sang về smart sang về cái điều có người ngáo suy mà sao vậy function sao phải đấy chỉ in ta đã hàng sai. Ning share re queer Wortam na no we kapuning no we personal opinion ta line share sa mi khai chu wang politicians khani we na ngna queer performance itum examine sa laga evaluate sa analyze sa khai ara social activist we point of view na 2015-2020 we performance ti omeka review sa yeng sai performance kya ka satisfactory sa yes itum we constituent DCC lila particular sa la sa sai ka in general ukrul ADC kila da perform sa kala is there ada anywhere thamai da sak pai apong la sala or helium thalang sai exception hi ki ji thalai sala no opinion to share samila mà atom mui chui atom mui what cái sao li cái khẩn là mà tháo mày được sao cái khẩn là thật ra niệm mày được sao cái gì là lấy bộ bấm rồi cái này yêu thấy khi đi vào
atu 2015-20 we are lungli rak sa bin chi ya sa da phai da kui ki wang la ja kha ADC we ko sang kha ADC him tha da function thara la le khraj le atuna ra chang rak sa ji le yar wi na la ADC ya ko responsibility ADC ya na sa kha ji ki mo me khla ko tha de him sa thu hi ki wang ma sa tu o hi cái chuyện khá ADC nó sai giờ nó chỉ đi là đây giờ là rất là ninh li develop sao cái cái chỉ bài là sắm bằng sao cái thằng si ra Wortam đó hàng là mà representative cái bằng atam li cái tiêu khá giờ rồi nè là giờ nó cái số cái dân thấy cái gì mà chụp xếp cái gì mấy cái bằng gì vậy đó cái sai chim nia kha amia ni ADC da ka pangka he laga an fan ni ka tha da phar ka la I with dark ka sa khawa chi khiwi appoint ka tha approach ka la I ka tha da ngar phir ka chi wi idea him le la just khuyung khami ma ngarai la tha da pamai ka chi pa chi wa da sa sa khai ni chi shoi khai ni chi wa ka sang ka ADC le sa le thum le khang chi pa hi tang la gen le re the tiêu mấy cái sao là chắc cũng mà thùng tâm li sao cái gì li mà ADC á cái lẽ hậu cái ADC của phải chọn xong phân nào tiêu xem hay toilet nào xem hay khi cả cái tiêu xem hay cái gì vậy cái thấy vậy sắm không bao mấy mình phải là cái là phải chọn li mà ít thùng mấy bấm li particularly iram cái thà li chỉ gì iram cái thà li ADC của phải chọn thì mà thấy mà này cái chỉ bắt chính là khám tay mình nữa ít thùng cái gì mà mấy ADC cái này vậy ngàn khả năng sớm bằng cái gì khai nhận tràn đi vào, đó thấy được lấy thấy vào, thấy lạc được lấy cái là, thằng cái hàng thằng là representative các khám thay cái bằng cá sấu, cái là thằng là dân ngân ninh là ở cái sao gì lấy thằng cái đó là ít thằng hipa hi đó là sao gì phar hipa hi vắt thâu lồng ít thằng là hi vắt thâu lồng cái gì thằng là experience sao cái lấy bấm ra cái là yar win ra chỉ phải chỉ thấy cái the next pali vào mà số mấy đam tham mấy ta sa shabra da oui okay ning share originally in a conclusion na ka khoi ngai ba na ba ithum hi ADC ping mang lila me phen ba imra thaga yang system itself ilingui de leye yari jang ga langui de leye representatives ping jang la ga ithum hi institutions ping tong jang ga ithum tong hi blame game mang la ithum ko tong li ngui da klei je ithum na accept sa la ga ithum plata mushum gi ji ba ma tha mai kar da function sa pai ra gi chi wi conclusion na ga sa da khungai de le ning shi gi jang ga da re khya shi khnya chi wi special guest ni shi thum na thum wi thei ko kui experience and knowledge chung ga share sa mi re viewers ping na thum wi mangai ni chung ga thei sing gui la ga ithum wi society le ka tiao mang la khang je phai ga khui ra gi shi ka sang ga chi han ka chung ga le na thum na sa ba gi ji sai ko ra them me ro no ithum tang khu naw ping na yang ra la ga na thum wi tu ot sa ga na khamata shi khui pa ya tang khu ya ko ka vung sar no gi je hang ga best wishes mi le ka la ning share gi je hang li shit de la ye viewers ping thum sai ko ro li la chung ka ning share a ji issue special episode le ADC maram li thum na chung ka chan pai sa la ga mapung phala ga na lungsang la ga na sa khoi re ithum nei ta da discuss sa da gle hi li tam shukui ga pai kachung ga jang da leida shitsange hi thumna practically implement sa se ADC khalei hi maram le ka khalei ne hi mathak vai wang ne maning mane si cha malai samare kala mathak vai wang da leida klei hi ithuna mathala ga ni sichin kuya ka mang hi ithumi kan khana sam phang re ithumi selfish interest ithumi vested interest ka chi cha wi tong vai wang mang da ka pha hu aina achi ta da rashoi da klei ne chi hi ithumna ka tong da theishin kui de le ithuna ko ka yang ka sala ka ashang wi wang ka nak vai wang da sa se ji ba mai tha samra da kuye ithum ka chi cha wi roles and responsibilities sa khang yi chi sala ka ko ka yang ka saran chile sala ka ithumna ko ka yang ka sala ka ngur ko khui chi tran ithumi benefit chi sam phang lak ra sam phang na chi sam phang lak ra ga chi shit ka sang ka chi han le ithumi counselors ping na arui kai khana hang khai chi ta da chairman ji ka myon la ka khami ji mang ji ka khui ra ji ka ba fail sao ra ithumi extra elected representative akali powers and functions me da le ali power me da le chung ka ne awi true na sam phang ran chung ka le sara chi ka ta chi ithum the wa la ka sa khwai sa se ka la arui
election masala leida kle wine road ma da kle chung gai itum matala ga ne thukla ga ne analyze salaga itum ya riwang phamai khwai ji ji itum muchu khula ka sase arwi election masala fund hi chong divert sa ga chubla ka phungli si chin ran hi ma si chin la tam pakli si chin thui khai kala ADC mle la recruitment sa ra ji leida le ga chung ga itum hi commercial ji ling ning se ka ji jaw tong hwai wang da mo mu shung sala e wa hi pai sau ge da chat khai chi la ma sa se itum psycho ro wang ka na khwai chi sa se grassroots level le development quick ra ga ji important sala ka itum apomli MLA wiliva assembly constituency hi hagna ro ka wi da MLA ping na mi yang sang khar chung ka le ko ju wai ne ADC kle kan ala ke ADC na ke ten mang la sa mi gi ji itum ko tong kli effective sala ga sa mi sha ba every household wa shung sha pi ADC na ne ju wai ne itum thangwei la ga na aru hon thot le post modern era hi le itum technological era hi le itum primitive sala ga na mok ti le se itum ning shock mai da itum vision hak mai kar la ka 10-20 years down the line itum ita da ok thing ngai gi ji aru na phai kar kham ta khu la ka wa se ji khana wa sa da message mi khangai ne itum psychology chung ka ning share den tum na ka to mi jing ji wang yang mi jing ji wang next episode le itum psychology sam share lu shi se ning share